görübdür. Biz indi başkəndi Tehran. Tehrandan yola düşürük, araba ilə gələk Azərbaycana. Zəncanı soğuşandan bu yana ilə zülmət görüşürüz. Baxın, Təbrizi yolda görürük. آقا سلام. میگم چند روز پیش یه فرصتی پیش اومد من یه سفر برم تبریز. از کرج حرکت کردم، اتوبان کرج به قزوین و قزوین به زنجان یه مسیر تقریبا قابل قبول و در حد نرمال و خوبی بود. خیلی راحت رفتم رسیدم زنجان. از زنجان که عوارضی رد کردم وارد اتوبان تبریز زنجان شدم، یه اتوبان حدوداً 300 کیلومتری. چشمتون روز بعد نبینه. صد رحمت به زمین کشاورزی. پر از چاله چوله، آسفالت درب و داغون، ترکیده و خیلی افتضاح. اتوبانی که سرعت مجاز 120 و من باید با حدود 100 کیلومتر کم کمش حرکت کنم، یهو دیگه چاله می اومد، صد میشد وسط راه، من باید میگرفتم چپ یا راست. با اون وضعیت خیلی اوضاع وحشتناکی بود و این اتفاق خیلی‌ها میدونن که باعث ایجاد تصادف و فاجعه میشه. خلاصه به هر جون کندنی بود رفتم رسیدم تبریز. موقع برگشت از تبریز که داشتم میومدم بین 8 رود و میانه افتادم توی چاله، لاستیکم ترکید. خدا بهم رحم کرد، چپ نکردم، ماشینو هدایت کردم با کلی زحمت و ترس و استرس و اینا رفتم کنار. زاپاس آوردم، عوض کردم، راه افتادم اومدم خونه. رسیدم خونه و امروز من 4 میلیون تومان دادم یه حلقه لاستیک خریدم. باید 2 تا میگرفتم. خیلی میدونن یه لاستیک آجاش باید ست بشه با هم که ماشین نلرزه. خب نداشتم، یه حلقه گرفتم. اینو میخوام بگم آقای مسئول، آقای استاندار، آقای شهردار، رئیس راهداری یا فرماندار، اونایی که مسئولید تو این قضیه آسفالت و اتوبان، نمیدونم چه حکایتیه. مگه منی که از تهران یا کرج راه میافتم میام اون سمت تا زنجان عوارضی میدم، از زنجان به اونور عوارضی نمیدم. Bir dənə mədəni ki, bu Azərbaycanda vaqe olub, türklərindir, Azərilərindir. Bu mədənin salana 80.000 milyard tümən dəramadıdır. 80.000 milyard tümən. Özə bir iş görmürlər, amma mədəndən istixrac edirlər, gətirirlər, təbdil edirlər konsantriyə, vururlar trellərə, yollurlar Kirmana. Bizim bu cünəzən ürzəmiz olmayıb, bunu gətirək deyək, bu mis bizim sərzəmində vaqe olub, bunun get dəramadı da buranın ulağı, 80.000 milyard tümən. Mən demirəm kollu bu dəramadı versinlər Azərbaycana. 10% ərziş əfsudə ki qanundur, gərək maadin 10% ərziş əfsudəsini verə ustandə əzin olar. 80.000 milyard tümənin 10% ərziş əfsudəsi nə qədər olar? 8.000 milyard tümən. Etibarat-ı umrani salı güzəşdə ustanımız 2.000 milyard tümənidir. Ki onun 1.600 milyard tüməni təhəqqüq tapıb. Əgər biz fəqət misdən 9% ki bu il eləyiblər 10% ərziş əfsudəmizi ala bilsəydik, etibarat-ı umranımız olardı 5 bərabər. Qaradağın kətlərinin içməyə suyu yoxdur.